Ang problema ani karon sige na tag-ihi ani. So good luck sa atong mga kabilatan dyan. Sige ra tag-ihi. Closed doors, I'm a fool for your love. Guys, today, my aunt Judy brought me this, so I'm going to see what's inside. Okay, what's that? Blade blades. Huh? Blade blades. More blade blades. Cool. I like them. What's the occasion? Why you got some stuff? Cause I'm her favorite. Yeah, there's a card. Okay, I'm going to open it. For you. Hi Zach, I know this is late, but I hope you had a great Valentine's Day. Wow. Hope to see you in a few weeks. Hugs to you and your parents. Wishing you a Valentine's Day that's all warm and fuzzy. Love you bunch. And Jody, Uncle Mark and Terry. These are fidgets. I like squishables. I like squishy. Ooh. Wow. I wanted these since we were shopping at Kristen's birthday. So what can you say? Thank you, Aunt Judy. Hope you have a great spring. Bye. The spring's not coming yet. It is soon. It is soon. Okay. The next day. Hello guys, kibiyaan ko sa akong mag-ama. Asa na ka to? Asa ka sila dapit? Zach, where are you? Asa na ka tong akong mag-ama? Nawa man. Asa ka akong mag-ama ha? Nawa man. O man diri. Asa ka to? Nawa sila. Sila ni Paimon. 2 hours later. Meanwhile, So guys, atin itong bubuksan. Kung anong laman. Grabe na yung ilo na ko eh. Halingasa. Ato ni siyang abrehan. Sama ni. Mo siguro nitong akong sama ni. Mo siguro nitong akong gikuan. Mo siguro nitong akong order ko. Kami sumbagong di. Kay lagot ko be. Okay. So ito yung nabili ko na na water bottle ata. Oh. There you go. Ito nga. Ang bilis kahapon ko lang ito in-order. Thank you Amazon. Thank you very much. Walang ibang kulay. So puti lang. I like color gray pero ito maliwanag pa sa sikat ng araw. Puti. Ano lang ito guys, $4. Pero ang kabuang presyo nito is 12 ata to kung hindi naka-sale. So naka-sale siya, $4 na lang. So may nakalagay dito. Inumin mo nakasaan 7 AM. Good morning. From here to here yata ang inumin mo. Mag-start ka mag-inom. From here to here, 7 AM. Simulan ko to bukas. Ito yung guide ng kuan, yung kagaya ko na may kidney problem.
kidney stone problem. Meron ako lagi niyan. So, kailangan ko to talaga. Kailangan ko itong ipsaksak sa mga muta ko na kailangan ko uminom ng tubig. So, dito 7 a.m. And then, dito 9 a.m. Kunti lang. Dito 9 a.m. 9 a.m. dito. So, 11 a.m. 250. 1 p.m. 2,000. 1,000. Ambot 2,000 man ito. 200 man. Basta man na. Kanidere. A little bit more. 5 p.m. Dire. Dire natin is impossible. Dire hangtod mag 9. So, alas 9 na ako matog. 9. Ako, dapat mahuman na ako nag-inom. Alas 9 hangtod. Alas 9 sa gabi eh. Hangtod alas 9 sa gabi eh. Kani siya. Tagay-tagay ako ani permente. So, butangan ako ni siya lemon or para lami. Ang problema ani karon sige na tag-ihi ani. So, good luck sa atong mga kabil dyan. Sige ra tag-ihi. So, we'll see. Kung sa resulta.